mitandriny, anao koa tia tsinjaka anao mitsinjaka, anao koa tia andeha agnatin'ny piscine anao mandeha agnatin'ny piscine, anao koa tia tsinjaka agnabony latabatra anao mitsinjaka agnabony latabatra, anao koa tia hagnano grand écart anao magnano grand écart. Bako, izy koa raha hoaniny, anao koa mosara anao mihinana, atsika grillade à gogo fruits de mer, à gogo koa ato mouton, méchoui, grillade à gogo, raha jiaby à gogo, raha igiana à gogo. Azoko, aza mitandritandry, aza magnano vahiny, satria tsika jiaby tsisy tompony tanàna ty ato fa samby mihindrina, ka samy magnano tompony. Niany ity, amin'ny aligny ity, jusqu'à ty amin'ny 4 heures du matin. Azonareo, samy magnano tompony. Atsika jiaby navetika, aza misalasala. Donc, ravoravo zany nareo navignany. Ka eto za zegny magnambara, magnanosoragna spécialement à mes enfants. Anareo viaheto. Tsy maintsy misy discours baka raha ty. À mes enfants ato. À mes enfants, aty fa ho double droite. Famiambiambigny zaza. Ato ndraiky zanako viavy tanamolona akao anarovana tsy mahay zaho zegny. Agnano présentation hely hoe atsika. Ato zanako viavy tanamolona akao. Vavy matoa ozy nareo eto Antananarivo eto. Vavy matoa. Tsy hela izy ty. Atanamizanahary. Ato ndraiky zegny mon deuxième enfant, mon fils Mario. Izy io fa nanagna zafy aroe. Arrête vous taire de 2 semaines. Arrête de 2 ans. Ako mampagady zaho sa mga zegny avy amin'ny artiho mamotra. Ni Mario io. Roro io zanako. Fa ato fa nanagna ko aroe zafy triple ato avy bientôt. Mitombony la famille. Ato ndraiky zegny mon mari, mon époux. Alors, 30 juin, c'est un mois de SIPA. Dans notre temps 2000, fait 2020, c'est un yard. C'est que ça va 2023, 3 ans de relation quand même. Le 30 juin, ça n'a pas carré le chambre. 30 juin 2023. Ah, quand même, hein? 40 ans, t'es qu'on va faire carré le chambre. Mananga espace, tiens, kadapa. C'est ça. Bon, entre veni, zoko, via no zoko. Zoko. Tiweti. Ato zoko. Judith Narganazio. Fenalso Judith, joueuse nationale ni handball, ni basketball, représenter Madagascar dans le monde entier. Zati tanaru. Ya, izy zegny tiaraka talonaka. Zana ngarakaraka izy. Voilà, Judith. Ato amizay zegny zandriko araiky naviaty ty. Si zanto kumangaraka za taloha nazy magna misy zanto ko araiky jeje lelahy izy amizay manaraka jeje
io fa karaha izy ndraiky zokizoky aminareo maro no volana aminaka hoe zokinareo nandalo teo zokinay Judith sasa bambam mampiary zoky zika zao mais vazuzanoko lavitra hoe bon sacha io baba raiky mama raiky zay hitanareo io baba raiky sady mama raiky kibo araiky sacha fa manambady Judith koa fa manambady sans prise rôle vadinazy io vadiny Judith solo aianao ka ako zegny azafady avianao ranoko ato hoe vadiny Judith Monsieur solo ana zegny azo koa magnano fety fankahay tsara tsika ato solo vadiny Judith ranoko ai amizay zany kany Judith ndraiky ranoko Judith Kaeli Judith Kaeli mon neveu ato zegny zanakandreo kalaolo mbala misy zanakandreo mbala hely tsy afaka nandeha ty fa ty fetin'olobe karaiky ty ndraiky sady zanakany Judith no danseur tansemaina koa Judith Kaeli bon igny zegny la famille atsika zao ty amizay miditra amin'ny ami afaka mijotsy amizay nareo nagnino teto hiditra amizay tsika amin'ny Fabiola Chic by Fabiola ty marepresente raha maventy amin'ny fiainanaka ary efa maro agnegnany amin'ny raha vavy zay hoe tsy tantaraigna heto fa ny raha azo volagniny fo fisaorana amin'ny fiarahana ny vadiky fihavanana ary angatagna amin'ny Zagnahary tsisy raho tsisy cyclone agnasaraka ny fihavanana zay efa nipetraka raha amizay ary tsy fihavanana agnatiny hoe kofa tsara havana na agnatiny sarotro mbala havana fo izy Fabiola tegna olombelogno magnamariky fiainanaka atsika mazegny tsy afaka mapresentation n'olo jiaby fa au fur et à mesure atsika magnano ikany Davaly teto za Davaly Davaly ndraiky zegny tamomany za tegna hoe KO agnatin'ny karieranaka izy zegny nirelevé za tegna fa mivolagna hoe za hiala la musique za voly za volako fa tsy possible zay raha ataoko tsisy mety Davaly zegny namoha le deuxième passion araiky le tsy mieritreretiky hoe za andeha hagnano hira karaha io fa Davaly zegny niproposé hira io taminaka sitrany solo agnisan'ny hira namova fiainanaka tegna namova fiainanaka amin'ny lafiny tsy eritreretiko amin'ny lafiny maro tegna maro tsy tantarako aminareo fa namova fiainanaka sitrany solo jusqu'à ce qu'on voulait azo grâce à ce monsieur Oir namana avy aty ndraiky anao Mario ndraiky MC Ko teo MC Ko Mario ino koa zegny blanc za fa kavy bon tandresa fa raha zay tsara zala raha zay zany
zana nofra io ko raising malaza. Ok bas. Zamle na tam chambre naze chambre na tam zembala tam studio studio na tam zembala tam chambre naze. Zamle na tam chambre naze. Na levan. Mairiza. Yeah. Na levan. Ha, zadak na charab na construir montan rosi. Zadak na galakaski. Zadak na nabinga telefone na nabinga noti, misy parole mety aminazy. Zany hira igny direct nipetraka amin'ny place le hira. Omeko anao mahereza. Grazie a Mario. Voilà. Anisy raha mampivorovoroantsika io na fa tsika nivory ty zay no volany mahereza ty. Volany mahereza na mivory antsika tsika io. Nazahoana volany raha. Ato ndraiky. Hoavy tibony aroa ety. Ira voalohany nataoko taminany zaho mindeha bafuniane. Zaho mindeha bafuniane. Bon, tsy nikitaritsika be. Fa misy araiky zay boka eo ampitandrignesika antsika boka eo agnisan'ny raha andeha vidéo ataontsika boka eo zegny ira namboariny ngiahy ty hoe banana. Banana io zegny za matoky fa banana ty ampofika ngiahy ty. Merci beaucoup, c'est moi-même qui ai fait le fils. Merci. Ankoatra zegny anareo namagna jiaby. Anareo namana eto Antananarivo, influenceur jiaby eto avianareo azafady le Dalton. Le Dalton. Reto zegny namagna le Dalton Omon, Bob Tobiasa, Fitiavana Mikaela, Samukoana, Mbale, Miambale, Armella. Izy reo tena namana mahafinaritra be. Zay zany tsy de hoe namana be hoe tena hoe kolesere fa fanina ndray mandeha roa trois fois zay isaka ny fanina zay ny zavatra koa se passe. Ohatrany hoe misy onde positive misy énergie positive zany amparana io rehefa mifanena zay. De anniversaire ko androany ny invité ko aty ry zareo de tonga de nanaiky ry zareo. Tsisy ny ambaamba tonga de faly be zareo tonga eto applaudissez pour eux. Qui a fait Awa Pamasi Vanessa Beauty. Again, Reto ndraiky namagna tegna hoe namagna mba olombelogno za zegny hoe za mba misy namanamagna raiky amin'ny coin akako rô tsy namagna hoe miboaka be hoe namagna kolesere tous les jours fa izy koa fa zegny tanarô le namagna le hoe on peut compter sur eux koa fa moment raha misy raha tegna hoe raha rô toujours io pampam ty zegny Vanessa Beauty. Vanessa Beauty ndraiky tena nanantaly tegna tsara za koa fa talina ia ambohipoa izy ary zany taly fiera za biaby ty koa zany taly voalohany tamin'ny tramonazy izy ao fa naboabiana entreprise maventy VIP Vanessa Beauty. Ka ho anareo
à Italie, resca beauté. Toi, il t'en a loisir. Avec comme ça, il reste à l'eau. Ça va faire, ouais, c'est ça. Ça va faire. Faz José para Bom, acho que você não vai para fuso com Papa Ndiati, Sasani, Meranambanza. Kola kokiko, kola makela sabale. Kola kokiko, kola makela sabale. Kola makela kola makela sabale. Era uma equipa, feita, ambiance, anniversaire avec quoi E na roba yana ventale cambiati. Ai. Ya, atuzeni Sasani Rafuza Kuzu e andavamo na apresentação da Uruguai. Salamat Skajabi. Salame. Salamat Skajabi. Salame. Bon, c'est la maresse merci à notre retour de présentation. You les vieux, ouais. C'est que les vieux, you tenez le bruit dans Nazi. Merci, Rafuza. Allez, shalom, la hamouise. Havana Farah Johnson. Applaudissez pour Farah Johnson, s'il vous plaît. You tell uma coisa. Tá um pouquinho mais. Você tá querendo? Bom, Nacho. Nacho. Silêncio que lá aqui. Malma ne vite nga fascinava no dia sasa. Paris. Silêncio que lá cá. Paris. Tati Fabiola, quando é artista, viu uma Tati Fabiola? Sacha Bambam. Sacha Bambam, quando é artista? Viens non? Mirella. Robin. Robi. Timothy, conta uma mão. E Remy Bronchetele. Yeah. Ato zegny mbala misy artiste sasany ohatrao misy tsy voatonogno mga médecine tsy mety e. Mbala misy fatare mety mbala misy hoavy eo fa Jean-Luc animateur. Jean-Luc. Ah non, ma vie, Jean-Luc, ato. Bom, mety mbala misy artiste maro avy eo namana sasany avy eo miinvité fa mety mbala andany marô zegny. Kofa avy eo rô fahitanareo fô. Isoragna namana Wendy, namako Rafaela, toujours été là pour moi. Ça danse na casa, yo. Larissa, Marie-Tizo, Dario, merci beaucoup à toi. Et Fabien, Rio, merci à toi aussi, cher ami Ravabia. Tina, ma maquilleuse. Tina, ma maquilleuse.
dia ianareo rehetrarehetra zay namana tsy voatory manarana isaorana ny photographe ny Agamia ato ny Ekimia ato Ekimia efa ela be ny Agamia parlement ho any mahita assistant koa Stéphano io de cher ami une amie de longue date une amie de toujours pour toujours Valérox Crevetox Calamarox yes bon Adam Zay vitany présentation Sintarnia hiditra amin'ny fety atsika zao fetsika jusqu'à l'aube misy sakafo ny décoration Sintarnia dia i Sacha Bambam no nanao décoration Sacha Bambam koa no nampiakanjo androany la grande styliste de Madagascar cette chanteuse styliste tout quoi la femme va tout faire qu'est-ce que tu sais faire d'autre voilà et une invitée spéciale, très spéciale, qu'on a invitée depuis La Réunion. Souraya! Allez, voilà Souraya. On l'a invitée depuis La Réunion. Elle est venue ce soir. Elle est venue honorer cette soirée de 40 ans d'anniversaire de moi-même. Souraya. Yo. Ana Zarom Zala Souraya Zala. C'est elle, Souraya, que vous voyez toujours dans Facebook tout le temps. Micro. Vous parlez. Bon, on s'ennuie là, on parle trop. Bon, Tiamzei Amaramanskaïs, partenaire officiel, sponsor officiel. dont je suis l'ambassadrice, Softex. Softex, c'est un applaudissement, maximum d'applaudissements pour Softex. Mesdames et messieurs, Softex, un jour, Softex, toujours. Bon, place Mihani, fruits de mer là-bas, à gogo. Servez-vous, n'hésitez pas à vous servir parce que c'est à gogo. C'est self-service. Rawota yanauka ipeta comme table nawa ou matini nona yanawa satia sisi panau service to place to provavi fa yanawa numtsangana mandea matani sakafnao eria ni ina muzan fruit de mer atunraya mouton meshuya mano service a gogo atwa libara zeza bata reta tinos tuna afaka manatuna nreukura na reta yono reu yanawa sisi service fa yanao topi no mano service nao saya tume ina ligyowa umata yes sir. Il est bien non. Bon. Nous n'allons pas et pendant nos proxys, Vous